Hai manaze ting choma I zai hai manaze Zeme mang kage kulum delay ia huing kom na namai kreki zi kai je skui ting kum chang na zeng kai madai ke mai chogu Zeme mang ka ina Zeme ko gna hai mana hange polya ge ra delay Northeast Assam State Dima Hatso District Haflong Mpuiloge Nzimai Tingnai Mitpuige Gari Poinekar Accident te delay Zai Chige Gari Poine Accident te bebamze Tati beting kum changna ze Kai kana kumge Tingruin Chika Sangze Assam Dima Hatso District Lungkige Wang Begine Make Dibe Gari Mpuiki Meitoni Bebam Geze Tsunage Puin Raimbe Pime Gari Mpuiki Sundi Gaidai Luze Gari Mpuiki Ze Dika Kasang Bebam Gene Nzimai Tingnai Mitpuige Gari Accident ze make di me gari ze ke di delay zai chige gari accident te bize gari te ka halli gene accident ze te lei ze sa se wang delay zai chige gari accident te bize plane mina hang na chu hang kya jene natun basti ge bam ko zai pe jizene nakibur zamal chai pating kum ze rex rok che kana lei ze che zai patai ge bam pui lem pui jizene manisa hapila pating kum jene kum kai madai zai pa ze gunjung ge bam ko lei ze ka chu delay zai panai zen ji mai tinai mi pui Chige gari poinekar accident te bigize panai ze zam di ka sang ze delay ze ka che delay ka gane raneng gya bize panai kring bane ga kai mak delay ze chige accident te lu pchang ge pno ge reuki gu gari ambulance du wang changai lu ze panai ze ge reuki me pungte di ze chudmak te haflong police me du chige pno ge wang changai lu ze chige gari poinekar accident te bidu ze lupa thange chuna ge hata te zalam wile ze ka che delay ze chudmak te gari ze accident mi ka sang di ze gari number plate ka chang madu madu ngauchi ta di delay ze ka chu delay zai chige accident kdi be te be ze gari te ka hali gna lei ze sa se wang delay chi be ze gna chuna tinge anui Zeme klor me gdu gari ram du ki ka sang zai te ka hali medu miswanga ze bam rahange num gai delay chi be ze gna anui gari te hili la le zai ne du babam I babam gna te hili ra zai gari te chi ka sang me experience ko tai gna te hili le ne ilei ka che be ze ai gna hai mana ze chi changai delay Bihar State को political स्किने मांग का कदीबे बिहार स्टेट को चीफ मिनिस्टर ते जब में पे नीतीश कुमार ने आरजेडी पार्टी से सौलु से जिमाई तिंगनाई मिपुगे बीजेपी के से ज्वाइन ते हिच्ची गई का कदाई दले जका च दले प्रलाम जन आरजेडी पार्टी के बिहार स्टेट को चीफ मिनिस्टर ते जब में पे नीतीश कुमार पलुंगवांग तंग माग जे पाता ते जब में गजे आरजेडी पार्टी में पचू जे हता जे ते उंगा गई मग दले जका च दले कानलेस दो बिहार स्टेट को चीफ मिनिस्टर ते जब में नीतीश कुमार जे आई गुम्बे पाने चीफ मिनिस्टर ता चीज चुनमक जे चीफ मिनिस्टर ताबम पुंगजबम बेगने दो पाजे लोट सेट स्क्वीज अलिया में पाजे पेपेट गुगुट चे तेगा इंदी दले जिका चे दले जेंजी माई थिंग नै मिपुगे पाने आरजेडी पार्टी सोन चिचक चे सौगाई लुजे एनडीए बीजेपी के जे ज्वाइन जे तेम चिचक चे तेगा ककदाई दले जे चे जी माई थिंग हिगिन चेट मिंगे आइको मिहिगे पाजे ते ते बेजे बम दले जिका चे दले जेंजी माई के नीतीश कुमार ने ते ते बेजे प्लान पाहता पुंगचु बेगने लोस कुई चांग दले जे चे दले पाजे लोनुंग डिजाइन आरजेडी पार्टी तेजे लोनुंग डिजाइन एनडीए बीजेपी पार्टी तेजे बम दले जिका चे दले जाय नीतीश कुमार ने पेपेट गुड जे चुरमक जे पार लोनुंग डिजाइन आरजेडी पार्टी तेजे लोनुंग डिजाइन एनडीए पार्टी तेजे बम बेगे रिपोर्ट के तति बेटिंग कुम चंग के हाई स्क्वीज रेक स्क्वीज सेट कुम गे पाजे एनडीए गे वंग जे ज्वाइन ते गई दले जिका च दले जे चपो चंग कुम चंग ना जे करे कु चुम कुम गे पाजे आरजेडी गे ज्वाइन ते गई दले जे एनडीए पार्टी में जे सौदा इंदी दले जे चपो चंग कुम चंग ना जे करे स्ना कुम गे एनडीए बीजेपी गे जे वंग जे रोगाई का कदाई दले जे चपो चंग कुम चंग ना जे kai kana कुम गे पाजे बीजेपी पार्टी दी जो सौदाई दुजे आरजेडी गजे वंग जे रोगाई का कदाई दले जे का च दले जे चपो चांग नाइ कुम तिंग कुम चांग ना जे काय मदाई कुम गे जिमाई तिंग नाइ
मिपुगे RJD पार्टी जे सौगाई दाइलु जे NDA BJP गे जे वांग जे रोगाई का कदाई दले जे काचु दले जे आई जे नीतीश कुमार गु चाल जाय पाने पताक सिया बेगने तेबे कोमेई नुंग ने पा जे पॉलिटिकल स्टेज का सांग दी कोमेई का तेबे जे जमुना के में पचुदु निंग राजा लामुई जे चुरमक जे RJD पार्टी मधु पचु नुमतेउ रागदु तेउची तादी जाय BJP पार्टी मधु पचु नुमतेउ मी का सांग रागदु तेउची तादी दले जे काचु दले प्लाम जने पा जे प्लुंग सुई जे पेट पेट गुगुत पे जे पाजे चीफ मिनिस्टर ताबम गने पाजे तेउ तारागे ngoro mei nung ne pag taige teuchi dibigu experience se bam mei ka chebe je zemna me chunare ka changdu ningwang chang nak lamui dele je sale zenji mai ge pati se te be hi ge BJP party gu national president JP Nadda ju Bihar state ke wangchang gai lu je panai ke je du hado to gai dele je sale महाराष्ट्र स्टेट के पेटिंग के तिबगने मराठा रिजर्वेशन लमगने प्रोटेस्ट ते आंदोलन ते जबम जे दमाई तिंगनाय मिपुइगे तेउ तारा हंगने जाय पनुइने की जाय पनुइने क्याम जबम जे महाराष्ट्र स्टेट गु गवर्नमेंट मने पेंची गे रांगे पनुइ को जे किंगाई जाय पनुइने की बजे पेगुले जे रांगाई दले जे काच दले जे महाराष्ट्र स्टेट के पनुइने पेटिंग के तिबगने आंदोलन प्रोटेस्ट ते जबम जे तेउ तारा हंगदु क्याम गे दले जे काच दले जे महाराष्ट्र स्टेट के मराठा रिजर्वेशन लमगने प्रोटेस्ट रंगे तपे पुंगजबा में पेयुने साजे मौमा के तेजे चुना के महाराष्ट्र स्टेट गु गवर्नमेंट में पेगुले जे नांगनुइने की बेजे प्लाने ते पुइगे गुले बेजे ते पुइगे मगजाय पे मगले डिजाइना ने मुंबई के वांगचांगै लु जे मुंबई सिटी के दी बम के पनुइ जे प्रोटेस्ट जे कजौ गुले जे पनुइने सान चिगै दले जे साले प्लाम जने पनुइ पिटिंग के तिबने की जे पनुइने क्याम जे पम जे पेन चिगै मग जे बम जे चुना के महाराष्ट्र स्टेट गु गवर्नमेंट में पेन चिगै गुले जे रंगाई बे चांग दो पनुइ जे नमते मक बिगने पनुइने आइबे समझदु रंग तो गई दले जे साले नाइ कोम तिंग कोम चंगना जे kai matai kum ke Zeliangrong Heraka association megu golden jubilee ka chagni ngi begu program ge je chogu mene chief guest je changai je chogu mene guest of honor je changai ko me ka che bje hai mana je chiba ga ra dle je nai kum ting kum changna je kai matai kum ge golden jubilee ceremony kum de 42 General Conference of Zeliangrong Heraka Association Northeast India program aizia nai komting kum changna jang kai madai ka chang ngi ra ba hangne program je television ne je teleu gai ko dele zai aizia ngi ra bje pa ka kadai biki February kana ki design ngi gu sang je wang ra ba mai de ne February kana ki zi madai mai design ne sang wang zai mingye sroksna zi ka chumne chi lodiram klog je golden jubilee ka chang ngi bje ngi je Gulei Zai Zeliangrong Heraka Association me gu kachag ni nai komting kum chana ze kai matai kana ke ge tige program bam be ge kana ke zi minge mai zai ne chief guest sanghe Assam state gu chief minister Dr. Hemanta Biswa Sharma ne changai gulei ze che guest of honor hange Sri Vinayak Roy ji Dinesh Pandey Akhil Bharatiya Organization Secretary Vishwa Hindu Parishad Sai pakana abige Sri Puramon Kingjing ji Meghalaya ke ne pane guest of honor railang me mai design changai gulei zika chudle ze pakana be mai kana ke ji srog mai design chief guest sange Srimati Nandita Gorlosa Dimasaw district go MLA fuine changai gulei je che guest of honor hange Dr. Dinesh Tiwari ji organization secretary Vishwa Hindu Parishad Purvatar Chitra azang ne guest of honor je pakana be mai design changai gulei zika chudle Zekana ke zisma pakachomb mai design chief guest hange Sri Gulabchan Katera ji government of Assam azang ne chief guest changai gulei je guest of honor hange Assam state Dimasaw district ku CM Sri Devolar Gorlosa North Kachar Hills Autonomous Council NCHEC Dimahasaw azang ne guest of honor je changai gulei je pakna bige guest of honor hange Sri Ullas Kulkarni ji Chitra Pracharak Purwatar RSS azang kana ne guest of honor je changai gulei zika chudle je special invite ke railang bige
Sri Podaming Driame MEC North Kachar Hills Autonomous Council NCHAC Dimasau Zaipakna Bige Sri Ramgalung Bang Kome MEC North Kachar Hills Autonomous Council NCHAC Dimahasau Zaipakatsambike Sri P Kabui General Secretary Bovin Hills Management Committee Silchar Kachar Assam Zaipam Daibige Sri Ramesh Babuji Akhil Bharatiya Joint Organization Secretary Kalyan Ashram I am about to the special invite Teugai delay Zekachu delay Namai kri kyu zing kai squeating kum chana ze kai madai ke mai chogu Zeme mang ka ne aigna loigara dele ningnui hai manane tingnai mi puin sangne Zeme mang ka ze pigai ze kingai bambi bizigne ton didle hai mana ze klum dele